Dobar dan svima, dragi moji, lijepi vam pozdrav. Evo, velika pobjeda Dinama, 4:0, bitna i za samopouzdanje i za vraćanje dobre pozitivne atmosfere u i oko kluba, bitna za nastavak utrke za naslov prvaka. I evo, osobno sam više nego zadovoljan ovim rezultatom, ali idemo redom. Dinamo je izašao u nešto drugačijem sastavu nego protiv Genka prije nekoliko dana. Na golu je bio Livaković, lijevo umjesto Vinlofa Goda, lijevi stoper Mekena, desno umjesto Domingeza Galešić, desni bek Moris Valinčić, u sredini Mišić, Zajc i umjesto Stojkovića Vidović, lijevo Hodža, desno umjesto Topića Bakrar i gore Beljo. To prvo poluvrijeme Dinama je za apsolutni zaborav, jedno od najloših poluvremena Dinama ove sezone i ova cijela utakmica me zapravo podsjeća na onu utakmicu prvu ove sezone u Varaždinu, između Varaždina i Dinama. Samo su ta poluvremena zamijenjena, dakle Dinamo je u toj prvoj utakmici prvo poluvrijeme odigrao jako dobro. Vodio samo 1:0 doduše, ali igrao jako dobro, Varaždin nije mogao ništa, a drugo poluvrijeme skroz druga priča. Tako je bilo danas, u prvom poluvremenu Varaždin nešto bolji, nekoliko udaraca i prilika više, ali ništa spektakularno. Dominik Livaković je imao onu dobru obranu, mislim to bila 8. minuta, onako refleksna s nogom. I osim toga ništa specijalno Varaždin imao je Latković, onaj jedan udarac koji je Livaković ulovio zapravo živu loptu. I to je bilo to. Od Dinama pamtimo samo onaj udarac Nike Galešića i fenomenalnu obranu Olivera Zelenike. Ja sam tu loptu već vidio u golu, ali evo, Zelenika se je spriječio. Tako da to prvo poluvrijeme, nakon njega moram priznati da sam bio jako frustriran i onako down, kako se kaže, u bedu, gdje sam vidio opet tešku muku, neki zalutali metak u našoj mreži u tamo 65. 70. minuti, nakon čeg se mi nećemo vratiti, jer sve je upućivalo u tom prvom poluvremenu da Dinamo danas, nažalost, nije njegov dan. Ali u drugom poluvremenu, još samo kratko da se vratim na to prvo poluvrijeme, zapravo dosta bezidejno. Većina lopti je išla na stranu, na krila, dosta tih dijagonala, što Galešića, što Mekene, ali nije to bilo to. Problemi sa štopanjem, loš teren, odskače lopta, jednostavno nije bio dobar plan, ako je to uopće bio plan. Kroz sredinu nismo kreirali ništa, Vidović je bio kao u toj ulozi desetki kreator, ali to prvo poluvrijeme nije odigrao dobro, kao ni cijela ekipa. Mišić je bio solidan defenzivno, Scott Mekena standardno dominantan, Niko Galešić isto defenzivno Goda recimo, ne znam da li je prešao centar u prvom poluvremenu. Tako da sve skupa jedna onako jako loše poluvrijeme Dinama. Ali onda ulazimo u to drugo poluvrijeme gdje Stojković ulazi umjesto Arbera Hodže, Gabriel Vidović se seli na poziciju lijevoga krila i Dinamo tom promjenom proigra. Dinamo tom promjenom zapravo proigra, gdje ulaskom Stojkovića igra Dinama dobiva smisao i dosta tih lopti i dosta tih akcija i kreiranja nekakvih situacija ili prilika ili poluprilika, kako god ide i kroz sredinu, ne isključivo preko krila i na stranu, i to je odmah donijelo vrlo brzo rezultat. Gabriel Vidović pogađao uz odbijanac Zajca, na kraju se taj gol upisao Zajcu. 2 minute nakon Goda, kao što sam rekao u prvom poluvremenu, ne znam da li je prešao centar, u drugom poluvremenu sjajno asistirao za Monsefa Bakrara.
odnosno to je bilo treći gol, drugi gol sjajno proigravanje Stojkovića za Zajca koji standardno utrčava iz drugog plana. Vidjeli smo vrlo sličan gol u režiji istog dvojca i prošlom kolu protiv Istre, tako da očito ta veza Stojković-Zajc funkcionira dobro kod Dinama. Treći gol, rekao sam, Goda, sjajno za Moncefa Bakrara koji se opet utrčava s tog desnog krila i onako iz drugog plana u sredinu zabada, sjajno između dva igrača i zabija za 3-0. Tu je priča već, mislim već je bilo gotovo i kod 2-0, ali znate 2-0 pa onda se malo opustiš pa dobiješ u 80. minuti za 2-1. Onda je tebi malo voda u ušima, protivnik namiriše krv, ali evo, i onda uđeš u nekakvu paniku, ali evo, sreća, nije se to dogodilo. Dinamo je u 6-7 minuta riješio utakmicu s tim golom Bakrara za 3-0. Nakon toga Dinamo je apsolutno stabilno privodio utakmicu kraju. Varaždin ostao to drugo polovrijeme bez jednog udarca prema golu, bez jedne prilike. Vrlo rijetko su zapravo i dolazili u zadnju trećinu Dinama i jednostavno s njihove strane nije bilo apsolutno ništa vrijedno spomena u tom drugom poluvremenu. Od zamjena vidjeli smo još umjesto Zajca je ušao Soldo, umjesto Bakrara ušao Topić. Nakon njih ulazi, tko nam je još ušao? Ušao nam je Varela umjesto Vidovića na to lijevo krilo i vidjeli smo interesantno Svena Šuntu, našeg juniora koji je već neko vrijeme sa prvom ekipom, tu je u zapisniku, tu je na klupi, evo danas je dobio od 87. minute zamijenio Josipa Mišića i zapravo on je ajmo reći, započeo tu akciju za 4-0 gdje je oduzeo jednu loptu na nekih 20-25 metara, bio onako u jednom duelu sa igračem Varaždina i uspio je tu loptu odbiti do Solde koji sjajno uzima i zabija za 4-0 slabijom nogom, lijevom nogom, tako da je čestitke i Marku Soldi. Vidjelo se da mu znači taj pogodak, isto kao i Vidoviću, kojeg je burno proslavio, ali nažalost nije njemu pisan. Ali dobro, nebitno je na koncu u kome se pišu golovi, bitno je da Dinamo osvaja 3 boda i to je zapravo jedino važno u cijeloj priči. Da, ajmo se sekundu vratiti na to prvo polovrijeme gdje osim tog udarca Galešića kojeg je Zelenika fantastično skinuo, šta bi još kod Dinama izdvojio bi Dominika Livakovića koji je sjajno jednu loptu uštopao, visoku, karakteristično možda za vratara da na taj način mirno, sigurno i tehnički savršeno zapravo uštopa tu loptu, ali evo, pohvala i njemu. I onda u drugom poluvremenu sjećamo se onaj dribling ispred Mamuta na desnoj strani koji je izazvao ovacije cijelog stadiona. Livaković ih pozdravio, oni njega, tako da jedan onako lijepi moment za njega gdje je pokazao da je zaista popravio tu igru s nogom. Imao je u prvom poluvremenu jedno loše ispucavanje tamo na desno na Morisa Valinčića, čini mi se, na desnog beka, ali to je zapravo bila jedina njegova pogreška danas i evo, čestitke i njemu na lijepoj, sigurnoj i mirnoj partiji. Imao tu jednu obranu u prvom poluvremenu, vrlo važnu, kod rezultata 0-0, što stalno ističemo kod njega. I evo ga, to je to. Dinamo je mirno preveo utakmicu kraju, uzeo sigurna 3 boda sa uvjerljivom pobjedom, 4 gola, još jedan clean sheet. I mislim da možemo biti prezadovoljni ovom utakmicom. Naravno, to prvo polovrijeme bi vrlo rado obrisao iz sjećanja. Kažem, jako sam bio razočaran nakon tog prvog poluvremena. Iako jasno, teren nije išao u prilog općenito igri Dinama. Također osjetio se danak te utakmice u četvrtak koja je sigurno uzela dio svježine i dio energije, iako je Mario Kovačević napravio nekoliko promjena u početnih 11, ali svejedno se osjetilo na početku u tom prvom poluvremenu cijelom, ali rekao bi da je dobar dio te izvedbe bio uvjetovan i nervozom i
Grčom, sigurno jako bitna pobjeda bilo je jako bitno danas dobiti da se ne potone dalje u negativu. Govorio sam u najavi utakmice da ne bi volio da nam onaj poraz od Genka sad naruši atmosferu i ponovno nas baci 2 koraka nazad. Sad smo lijepo uhvatili ritam u HNL-u i evo, drago mi je jako da se to danas i nastavilo i vjerujem da će nam dati i dozu samopouzdanja i za uzvrat protiv Genka u četvrtak. Pohvala našim navijačima, Bad Blue Boysima, naravno kao i svaki put za spektakularnu atmosferu, ali naravno i istočnoj tribini koja je zdušno navijala za Dinamo cijelu utakmicu. Vjerujem da je dio navijača Dinama bio i na toj zapadnoj tribini. I evo, na kraju jako lijepo popodne u Varaždinu, iako prvo polovrijeme nam je dalo za naslutiti suprotno, ali evo, očito nekakve korekcije na poluvremenu i nekakav dogovor iz slačionice su urodili plodom. Taj ulazak Stojkovića koji je pokrenuo momčad, što još jednom pokazuje da je Luka Stojković motor napadački ove ekipe i mislim da on treba biti standardni član prvih 11 bez nekakvih velikih kemijanja i evo ga, to je nekakvo moje mišljenje vezano za ovu današnju utakmicu. Dinamo sad očekuje utakmice u četvrtak protiv Genka u gostima, lovimo ta 2 gola zaostatka. Teška je situacija, šanse nisu prevelike, ali naravno, kao što i naš moto kluba nema predaje govori, nećemo se predavati ni mi navijači i nadam se da neće ni momčad i trener. Idemo gore, potuć se, ja bi napao taj Genk, pa šta, nema šta izgubiti, da li izgubiš opet gore 2-0 ili ne znam, nije ti velika razlika, ok. Dojam, ali loviš 2 gola za ostatka, nemaš ti šta previše čekat ako želimo ići dalje, ako želimo proći dalje u Europi, ako želimo u lov na dodatno skupljanje koeficijenta, mi moramo u četvrtak napast otvoreno, skupiti hrabrost, skupiti malo muda i jednostavno krenut, pa šta nam Bog da. Evo, toliko o ovoj utakmici, čestitke Dinamu, velika pobjeda, lijepa, nadasve važna, sad evo odnosno u trenutku dok ja snimam ovaj video, utakmica Hajduka i Rijeke još nije počela, nadamo se da će Rijeka ispratiti ovu pobjedu Dinama i uzeti isto tako 3 boda na Poljudu, pa da malo odmaknemo još dalje Hajduku, ali evo, nećemo gledat previše na druge, mi gledamo sebe da svoj posao odradimo kako treba, a ostalo što bude. Evo ga, hvala vam svima na gledanju, stisnite like, subscribe, preplatite se na kanal, tko nije, tko želi, napišite vaša mišljenja u komentare i evo, do idućeg videa, lijepi vam pozdrav svima.